Ingabo z'u Burundi zikomeje gutwika amazu muri santere ya Minembwe. Iki ni ikibazo cy'umutekano gikomeje guhangayikisha muri Minembwe santere muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibitero by'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi zishyigikiwe n'ihuriro ry'imitwe yitwara gisirikare Wazalendo muri Minembwe santere igenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bifatanya na AFC M23. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Kamena havuzwe imirwano ikaze hagati ya twirwaneho n'ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo mu midugudu myinshi harimo Karenge, Kanunu, Kitavu na Kawera. Amakuru ava mu buyobozi agera kuri Kivu Morning Post ari nayo dukesha iyi nkuru avuga ko imirwano hagati y'impande zombi yari ikomeye cyane. Ingabo za Kongo n'iz'u Burundi hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo ngo bateye imidugudu myinshi yo muri Minembwe santere, umujyi utuwe cyane n'abanyamurenge. Andi makuru aturukaho avuga ko imidugudu ikikije santere ya Minembwe yatwitswe na FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Kugeza ubu ibishobora kuba ku basivile bo muri kariya karere ntibizwi kubera ko ako karere katagerwaho n'imiryango itabara imbabare kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mahoro Peace Association, ishyirahamwe rihuza abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ryandikiye umunyamabanga wa Leta ya Amerika Marco Rubio rimusaba ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo guhagarika ibitero byabo kuri Minembwe. Iryo shyirahamwe rikaba ryasabye Amerika gufatira u Burundi n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihano ibashinja gutegura umugambi wo gukora jenoside ku banyamurenge bo mu misozi ya Minembwe. Nk'uko Mahoro Peace ibitangaza ngo byibuze abasivile 32 barakomeretse hagati y'itariki 8 na tariki 11 Kamena mu gihe cy'ibitero bya FARDC. Imibare ikomeje kuba agateganyo kubera ko imiyoboro ya internet n'itumanaho byaciwe muri kariya karere. Nyakubahwa Perezida Kagame yashyizeho umuvugizi mushya w'ingabo z'u Rwanda. Amakuru aravuga ko Perezida Paul Kagame akanaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kamena yashyizeho Brigadier General Patrick Karuretwa ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutorerwa inshingano nshya zo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. Rwivanga yatangiye izo nshingano muri Gicurasi 2026 asimbuye Brigadier General Patrick Kahuriya Njema wo muri Kenya wari urangije manda ye y'imyaka 3. Brigadier General Karuretwa yari asanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Ni inshingano azakomeza gufatanya no kuvugira ingabo z'u Rwanda. Karuretwa yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992 akaba yarize amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda i Huye mbere yo koherezwa mu masomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The French School of Law and Diplomacy, aho yakuye impamyabumenyi za masters mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Mu rugendo rwe rwa gisirikare yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umusirikare mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo z'u Rwanda, kuba umujyanama wa perezida mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya 2011 na 2016 no kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa perezida wa Repubulika kuva muri 2013 kugeza muri 2011. Ngayo nguko iby'uyu muvugizi mushya w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Karuretwa, akaba afite experience mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga nyine nk'uko narimbi babwiye. Tumwifurize rero amahoro, tumwifurize ishya n'ihirwe.